e taia pa ia sautua fafa le mauta le Palemene e fio la fio ngale fong pitalai mai se taftafaane o taita i o malo o le sui Palemia ai mai se le mauta o tata o Palemene sa moa lo tap wa mai e fale o ina le anga fa'atai i sui uma ma to sa to sao le nei fo tu la fono tau fa'aufi pe ia ona mai tau wina le paia inga fou le nei o lea ua a mata fola ai le tato tu la fono tau fa'aufi lea manatu fo io ina e ata tuai le whaamuamua o lo ave iai ia le tūlanga i le waainga le whainga malo fou le nei. O le ingota o le leia o Samoa e tā ua. Ai longa i eisi Samoa e mana o e ta o le angaina lo nā tunu. Ai maise tātou i Samoa nei ma le afe ma afe o Samoa. O lo tau tua tua vai mai so se tafa lalani. A tanga i fo i tātou tala tupe. Te lei o le sao tā ua o tātou whainga paanga mai whafo. Ai manatu lo tula i atu. Ia o le lua olo tasi. Sa o tula i mai ai minista o tupe. O anga masani lava o te wha poto ina la o vaenga o finance sector. Pataltala noa wha urulunga. O le ale mea o lo abe i eilau wha muamua. O le ale wha pita auli o onga o lo e nofo ma oe mana o mia ai le soasoani a lau minista. Ma whailoa inga mtui wha asina le ofisile o sifa lau fionga minista. Mai vaenga uma le sifa o i o lo abe i eilau wha muamua. Ma o te matua mana o mia lau soasoani. Sa fatino pea lato kutufa inga wa e tato task force mo tifia le tato central bank ia malmutanga luenga o tupe maua ia e pesa ia isi toa ona ese fo ia finangalo e sa tu lai mai ofisili na taimi a tonu molto silafia ia valu tau sanga tam fai mai o le o to o mai taimi nei lo o lima ia o fainga masani fo le na pa poto la finance sector o siliat ia o lela vai toa fatu langa tu la fono tau fao ua tu la i mai ai o tu la fono le nei e taua le ave iai o fa mua ai se a o le ngota o le lei o tato watunu mai taua i o la fa longlongo atu fina ngalo mamanatu e ui lava le ese o fina ngalo manatu ai atu fa tasi le o telenga e li lifa lava i le lango ina ia fa mama le ngo Samoa e le fa pela u fa Samoa se messe aton mo sisila mo le silafia al tato la fionga al fonga petalai mal pa i al tato maut e ese le va ai mai ale Unia Europa ia Samoa mai sia tunu wa mo si fi sfulta sia tunu o ia blacklist o nai mai tau wina e pe o lo ia se preferential treatment i company nei i lele ai o ni lato la fonga e tutongi ai mon silafia o le ano fale lava ia o le fati nonga ngā luenga le sifa o le tele lava o lato offshore company ave iai whambo mua le lai tu lai mai ai ia le whawhita auli le nei mo le silafia fo pe ia ona maua fo i saunoanga petalainga i atu fatasi ia company lava ia mal tato database sifa ia pe ia lifa lava le fitus fu pasene ia atu asia company atu asia na o le fa pasene le EU o le facility e immaterial fa pasene ioe e immaterial ai o le tūlanga lea ua lisi ai Samoa e whata ua le fionga le Palemia e whata ua le kabineta e whaata ua le nai tu o le tatou Palemene ai sea
E tau te awhio atu I fontanga I atunu I whafu. E te le fia whaalongo o leipol mai lo watunu. O lea lo I le lisi uliuli. Whapena fo I o mātou langona. Mai te le awhianga o le leipolinga leo tātou I whale tupe po commercial banks I tono Samoa. O lo o iai se e whawhita uli o ngā tele, tātou whale tupe. Tātou whale tupe commercial banks I te milenei. Ai mai se lava o lo o awhia ai tātou local banks. National Bank, Samoa Commercial Bank. O tātou company tupe whaamomoli, ai mai se company insure. O na ua iai le whawhita uli so ta inga lea, ma corresponding banks Amerika. Ia tono le sa saunoa nisi o sui o Palemene. Tasi alo kuko latu o le ingoa Samoa. Sawa Samoa la tu mati le blacklist. A tono la ngona le nā le paia o le la wafionga le fonga petalai man paia o tato mauta. E tā ua ai ma ua ave iai wha mua al whainga mālole nei. Lea foi mua o na ulufale mai tato. E lea o ngā tato wo e lote istu la fono. Ai lo ese tu langa lo wangi angi ai le fu o Samoa. I le blacklist nei. Tele fo isi tā penanga, I le vaenga lau tele atu le 5 tausanga le paia inga. E iai isi vaenga, e mawhai ai o na tato business opportunities mo, tato watunu I whapom pisinisi I whapo. E pe e tu ta ia lama, pe ale whaatino ia le, fufo ina le whapita uli le nei. Ia atono lesa iai nisi o pesili. Pe aiste ai le o whaatasi ai ia tu la fono nei. Faul fale mai I le swinga le nei, faul fale mai ma le tu la fono le al tatum tanga luenga tupe maua. Ia, ele ai se molsi fia lau fionga le fonga petalai, malpa ia le maota. O lau faatali mai tato Unio Europa, e faalua I le tausanga o na iloilo ma file review. O le masina o Februari, ma le masina o Ketopa. Ia atono review lea, mal tato tapenanga nei, ia olo fuafua mal tato review o Ketopa. Ai, ile tūlanga o lea la lef siringi ai. Pe se a meo le au mai patasi ai. Ia ele se a fianga o le au mai Mulipola o tato titu la fono ia. A mai al tapenanga lea pe a pape au tasi tato a Palemene. Ile tūlanga lea le stepu mua malvaenga mua lea. Ona ave lea o le update le tato Unio Europa ia Februari. Ia mawhai e loa ona ave ese ia le ngō Samoa. Ia mal tato lisi lea o liuli. O isi mata upu satu ina mai, mafsili satu ina mai. Pe se a me wha malua le ia Januari lu olua bali. Ia morsila fia, so se tu la fono e pasia. Ia i lava ba ngai tawo ngai transition period. Ina ia mawhai o na petutu nai. Ini mai ngā atonu morsila fia. O lea lava tato te au ina mai I isi atunu. Sa blacklist mua. Atonu transition period fo ile sa whaatino ai fo ile whaatino ngā lātou process. Le fo ile whaatino iai. Le mawhai ai o na tuua wanoa ai I vaenga ia ngā ile lua olua bali. E mawhai ai o na whaatino ile iloilonga lea. Ia morisila fia o le tatou pe ona whailo le awhionga le ofisili. Ia e tolu su tasi afe ia le awhainga o kako database. Ia atono le foisa iai ni fesili pe mwhai ona si I lunga le tau o le tatou registration. Morisila fia ia o lo o tolu se lau Amerika. E le stala ai se company fou. Ai ato e wha fou. E tolu se lau Amerika lava lo nā foi. Le tau lava le tasi. Ai ese mai ai tato trustee company se iwa. O tato trustee company e iwa ia. Ia e pei o la tau leo lo ofea ngai ma le whaatinonga. O le compliance check, o le due diligence o company ia. Ai le iwa matuu atu I tato sifa. E pei o vaenga pita sili ia mta ua mo sila fia tato maota o Palemene. Inai vaenga o lea sa kesiringia. Ia I le whaatatianga. O tau o le stala, ia ma mo company whawao malo, ia e maise I foile I loilonga o vaenga taitas. Ia atono sifa fo ia, e iai le isi ana tiu te tau ai pei o na maua fo I saunoanga mwhetalainga. Ia te lelo na sao I tūlanga I tau talonga.
Ia o le target market ai le sifa. O le whaalau i loa o langa brand i atu nui whafo. Ato no le tau te sila fia, e li lifa lava lato whaata ua le lakapi, liki, ia ma lakapi uni. O ngai a ke le i o lato exposure i atu nui whafo. Ma o ifo, o lo ta oto ai na marketi, po ana pisinisi ia, e au na whaalau i loa atu ai. Ia sa moa. Mai le titi fo i se vai ngā tupe o lo ta mwhai o na whamatu i nātu. Ina ia mawhai o na au sia le vai ngā tau lai lea, whaalau i loa. Ia le ngō sa moa mal tātou company i atu nui whafo. E le ngata fo i lea. O le fo ilo na sao tā ua i tono tātou tā alonga le atu nui. Ia i tūlanga lama lea ina ia mawhai pea o na tapue. Ia alo mawhanau i tūlanga tau tā alonga. Ia ai e iai fo i nisi fina ngalo sa whailo mai e nisi o sui o le tātou Palemene. Ia i tā ua lava lea o le tau le leia. A tono le fo e maua. Pai mai e iai ia le impact. Pe a whapea on whaatino i tūlanga lea. Ia, sa whailo le fionga le Palemene. E le tā ua tupe. E tā ua le tau le leia le tātou watunu. Pei fo i ona tau mawhai e ile nei tau mawhainga. Ina ia mautinoa. E ta atia le ingoa sa moa le tūlanga e tau ona iai. Ma ia mautinoa. E tātou te solo pea i tū la pono wa uma na whailo e tātou task force lea. Lea li mataita i nā ia le whaatinonga o le nei ngā luenga. Ia lawa fionga i le whonga whetalai malpa ia o le tātou maot. Ia manato o lea e uma whaase e atu le tātou mata upu nei le komiti. Ai o le te talo ma le tua lalo i lawa fionga le whonga whetalai malpa ia o le tātou maot. O lea fia tulituli tātou masina o Februari. Februari lea e fuafua e whai eile si ilo i longa tātou EU ia e manao e ausia o lona winga. Ia titalo tātou komiti wha Palemene. Ina ia wha mua mua tātou pepa nei matu la fono. Ia soifua mai e manuia.